Maksud kami roda iya dul. Odi dia saya kaparlo tenang. Ben iba sabasaki. Tadi cung tenangan dari odiin pengangguran. Mak bisa deh jadiin. Marah peker bi kakek. Engkau kaki bendul mawiri yang tak kira pas nang tenang bejeri ro kardu. Mun tak keng pola nang anggur. Coba andi kalakuan. Tak kira andi betul uang untuk nang tenang. Paling si bede pekerna. Dek ada macaran na lako tulia mare. Dek ada macaran oleh apa sebenya. Impas sebenarnya Rod. Pengangguran riang. Tak andi pese tapi odiin tenang. Orang salah ko. Andi pese tapi laso tenaga ben pikiran. Biasa na. Orang si ngaji ya. Tuli mate.